Lijep pozdrav, kao što znamo Android je prvi otvoreni operacijski sustav za mobilne uređaje i ujedno najveći operacijski sustav za mobilne uređaje. Priča ide ovako. Kompaniju Android Inc. ili ga poslovnu korporaciju osnovala su 4 entuzijasta iz Kalifornije, SAD. Kompanija je osnovana u 10. mjesecu 2003. godine, a cilj im je bio razvijanje pametnijih mobilnih telefona koji će se više voditi o korisničkim zahtjevima. Razvoj je tekao u tišini bez previše obraćanja javnosti. Taj projekt nije baš glatko tekao sve dok u pomoć nisu pristigli sponzori i počeli ga financirati. Međutim, puno ljudi to ne zna, ali Android je zapravo kreiran kao platforma za digitalne kamere. Na sreću, osnivači su, uključujući Andyja Rabina, čiji nadimak i igrom slučaja bio Android, dok je radio za Apple krajem 80-ih, koji je koristio svoju web domenu android.com za svoj osobni web, prepoznali potencijal rastućeg tržišta smartfona i krenuli izazov protiv Windowsa, mobila i tadašnjeg Symbiana. Google tvrtka 17.8.2005. godine kupuje ovu kompaniju u kojoj ostaju 3 njegova osnivatelja i tvrtka nastavlja s razvojem ovog operativnog sustava. Nedugo zatim počinju nagađanja da se Google sprema izaći na tržište mobilnih telefona, pogotovo nakon što su se 2007. godine pojavili Googleovi patenti. Ime Android počinje se češće spominjati u javnosti tek od 10. mjeseca 2007. godine kada Open Handset Alliance konzorcijum od nekoliko velikih proizvođača objavljuje početak razvoja otvorenih standarda za mobilne uređaje. Tada je predstavljena Android beta platforma zasnovana na jezgru Linuxa. Krajem 2008. godine pristupa još 14 kompanija, među kojima su i proizvođači telefona, ali i proizvođači procesora ARM. Naravno, razvojem rukovodi Google. Prva komercijalna verzija Androida 1.0 predstavljena je u 9. mjesecu 2008. a prvi uređaj je bio, kao pogledajte moj prethodni klip, HTC Dream. Verzija 1.1 došla je tek nekoliko mjeseci kasnije, a početak masovne upotrebe Androida počinje s verzijom 1.5 ili ga Cupcake. Krajem 2010. Android je postao vodeća platforma za mobilne telefone. U prvom tromjesečju udio Androida na svjetskom tržištu iznosi 59% više od 330 milijuna uređaja. Ako vam se svidio video, ostavite like, share, koment, možete se i pretplatiti, pretplata je besplatna i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!